Lijep pozdrav! Danas govorimo o prezentu glagola htjeti. Uz glagol biti, glagol htjeti je drugi pomoćni glagol u hrvatskom jeziku. On u rečenici može stajati sam, ali služi nam i za tvorbu jednog budućeg složenog glagolskog vremena, a to je futur prvi. Glagol htjeti u prezentu ima dva oblika. Jedan oblik je duži, naglašen, a drugi oblik je kraći, označen ovdje crvenim i nenaglašen. Sad ćemo vidjeti kako izgleda prezent glagola htjeti u punom naglašenom obliku. Ja hoću. Ti hoćeš. On, ona, ono hoće. Mi hoćemo. Vi hoćete. Oni, one, ona hoće. Kraći, nenaglašeni oblik prezenta glagola htjeti označen je crvenim i on glasi ovako. Ja ću, ti ćeš, on, ona, ono će. Mi ćemo, vi ćete, oni, one, ona će. Ovaj kraći, nenaglašeni oblik označen crvenim koristimo u tvorbi složenog glagolskog vremena futura prvog. Dakle, glagol htjeti je uz glagol biti pomoćni glagol u hrvatskom jeziku. On ima duži, naglašeni i kraći, nenaglašeni oblik. Njegov kraći, nenaglašeni oblik koristimo u tvorbi futura prvog. Hvala.